vrati u Kur'an i Kerim večeri koja inne dine indala slim, indala fil islam. Čekama, zaista, je pravo vera koja je rod koronade samo islam. Šukriya Allah ke se najgore sem so počasti Amir Palmode Pengandarija Muhammedija sallallahu alaihi wa sallam. Kvatano hatenen nebi Pengame pečati sad Pengandarija. Kova ine učitira platfu Jakova. Šukriya Allah ke se najgore sem sucedi Amir Perda. To jest zavesa sod dinđamen dedi kao nur. O Allah, Đelešanu kana odova. Kas bičari popravo drumo šete prenadat kana bičal do. A kas me kela ko neka steđal bange drumeja, to jest banga brazda osa koma nuštano našao do. Osa koma nuštano ki zavluda. Osa koma nuša kao čolet džu kraje peđi di pasa kod drumo kao vel jagakro. Neka tano salavatimo selami. Opro Amaro Mango Pengamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Opro Ehli Bejt. Opro Sabija Tabinja. Opro Sava kola Šukar Manuša kola Nigarena Nesučak Čipano Drumu Džukijamesko Dive. Neka tano salavatimo selame te sorahve da mi spada se opro Amendu Korija kola Yamaga te. Rabbi Šrahvi Sadri Vesili Endri Vakre Obdeti Vili Sani Jakub Kar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avdiye ko dive desh shtartu dive februar masek dujele bishto desh. Allah Kristu izunea. Inshallah. Kava će rako tar meš. Meš koja ljalape opro mestre, opro čarape, opro kundre. O meštano Sădo meș. Meștarul tănăche sapaneva stența, sapaneva stea tănăche opro, fasoceja opro meste, ia pac opro čara, ia pac opro kundre. Meș, opro mestre, čara pe kundre, tano popisimo puraneja, hem hadiseja, hem suneteja, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ko Kur'an-i Kerim o mesh mutavdo tano ki sura El Maide ko šovto ajeti kuri večeri pehando abdest. Kuri pominena popre odmah palo kada sapaneva steja na kelape oprošero. To jest kada će relati meš. Ađar ko jek mutevatir kirajeti od test a je testro šajta halope hem sa značini aošero tumaro hem opre tumare džipali phavaj thove aošero tumaro hem opre tumare džipali phavaj thove to jest helere. Kotar Safani ibn Asala ligaripe Saro Muhammed sallallahu alaihi wa sallam večeri ovog Saro Muhammed sallallahu alaihi wa sallam leđe na radinja penjaleđe kedijenko drumo mahulaven tumare mestve trin dive hem trin rača osim ako jen džunu prije mahulaven tumare mestve čara pekunde hem kada čerena tikori hem bari nužda. To jest kada kojena abitumende hem kada sovena, znači mahulaven tada. Osim kada jen džunu prije. Kotar Mugire ibn Šubeta radijallahu anhu nigaripe sar o Mugire opisunja motođa o abdest amare pengamerestre Muhammedesa sallallahu alaihi wa sallam večeri kama. Hiyum neko druma mare bišaldeje Muhammedesa sallallahu alaihi wa sallam. Pa i kislovri peste apalo dala lela abdest čorđu molese pani Kuritar o tođa, to jest helarđa, poteri hem pevasta. A palodova lela, to jest čerđa meš. Na kasa paneva steja opro pošero, hem na kasa paneva steja opro mestre. Kotar Asabi Mugire ibn Šubeta
radıyallahu anh, garibin, sarva çerca, lilla abdest o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, pa çerca. Čerđa neš opro pe čarape, hem opro pe nanule. Kolata je uslovja da bi čerla pe meš. Koje tu tan volani turavempe o mestve, znači, da bi čerla pe meš, opro čarape, opro mesto, opro kundre, koje tu tan volani telope abdest, to je prvo abdestimo, pa onda turave od vas ukurave, meste, čarape, kondre. Dokaza kalestrutane olatije Muhammedesa sallallahu alaihi sallam keda vačerđa emugirese ibni šubetu, keda vačerđa olese penala, u stvari keda omugire, keda omangjate pomožini Muhammedesa sallallahu alaihi sallam tuhuljave olestra o čarape, o kundre si nedeko pre, Sarba Muhammed sallallahu alaihi sallam tovela pepre. Hemlela abdest, a Muhammed sallallahu alaihi sallam tad bačeri penela olese, açalem ura cumren kedehine man tovde pre. Açalem ura cumren kedehine man tovde pre. Tađare na kjape sa paneva stencar opro olente. O mestre čarape kundre volani toven hor. Volani toven hor, a džare tu čaren sa opre dži i pabaj. Dži i pabaj. E prengre. Kederela pavdest. Muhammed sallallahu alaihi sallam ograničenjatano obakti. Dokle šaj tele meš opro kundre, opred meste, opred čarape. Sad su vačeđume točkate. Znači šaj trin dive, trin rača, te lope meš oko lese, važine oko lese kovatano kod drumo, oko ovako vatano putniko. A jek dive da važine oko lese kovana ne putniko. Jek dive, to je bišu štar saatija, važine oko lese kovana ne putniko. Meš računini pe kotar momenti, kada ojek to drumo, lelan abdest planinđan. Jek namazi, bilo kova namazi klarinđan, kotar tad, znači šajte čere meš, oprote mesto, oprote čarape, jakundre, emo dva, znači manuškova na neko drugo, bišu štar satija. Dok je putnik onese, kotar dva zamani, važini trin, diven, trin račar. So značini, na voljani tu hljave o meste, o čarape, o kundre, sad bi tovete pre, nego samo meš oprolende. A ako pak desinite, te huljaveno mestve, diso se, da je krazno, pa huljađeno mese, ja čarape huljađen kota pro, onda morate tove tumare pre, jer u protivno tad o meš opro tumare mesto, opro tumaro čarape naka važini. Kibari nužda, znači, ako dorla da je baro šudripa, jeven baro, ili pak janko drugo, meklo amenđe hemo meš tela opro šej kovaj sjamen košero, to jest opro turbani, opro da je sadika koji sjamen, meklo tela ne opro marošero, tela meš nego samo opro turbani. Hemo bala, kodaj klano, kike kodaj klani sadik, dozvolimo oprovende samo ta na kari. Kedi barošu drogu. O muslim beležini je predaje kuri vačeri pesar je kapirili kao Muhammed sallallahu alaihi sallam ila abdest kada je neko drugo. Pa kada volanđato te ponovini po abdest o neš lela opro po turbani em bala koda dičire. Bala koda je kisla do turbani. O samo na kja pevasten sehno probala. Odlakiti kola perena. O meš kovaljala to opro diso su učaro šero hem su i si kopre od ova važini heme džulenđe hem mušenđe važini. Znači kova mešala čerčam na važini sve mušenđe nego važini heme džulenđe. Kotar daj pravovernih, kotar umu seleme
Лигарите са черджа меш опро ковасине, опро ковасине ковалако шеро. Тоест, kada darila da je pokrivači, su čerđala kroz šota ili šamija, oprodova lena meš čerđala. Ibn Temije, ko pokotor koja većinite, bare fetve vačeri. U Museleme, na kasa pa nema steja opro kova su ine olače palno pošero. A ovo dova ne bi čerala anglede, nego te na ovo lače meklo. Nego te na ovo meklo, dok lače na mekala dova namo tvođala će učitelj koja ina kala pujakro, a od vama Rupengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam, oj ne bi čerala dva dok ovna lače lače. Pa u hanefijskom sebi ko ovo jedno slušnate kakava, onda će reći da o meste mora toliko tam da je materijali samo koja na nekela panita nekela. Dok on po sakva su očežava, on ko čarate od jedna slušana na tebi. Sad relate meš. O meš kada relate, će relate, znači, upro na kelap, upro pre na kelap. Kotar na ja, pa dži, pa baj palao. O meš. Meš kada će relate na kelape sa pane vastenice, kotar na ja, prengre, dži pari pa baj. I dva i je pucam. Same pucam će relate. Kotar ali radalan huan ligari, ali radalan huan ligari, sama će džapla, kada bi i vera ovela, pali logika, pala marigodit, ne? Sa pareva steja, kada relape meš, tada bi a meni voljante će ra mešte na talo pro. Kad razmislari logično, sa ra meni bi će ra o mešte će ra talo pro, jer talo gazina će ra pa menažno, jak nas are. Međutim, od vana ne meklo, a me morate džapalo kova sa sobdinđa, a kova šerijate, kova zakon kova anđa, a od ova amen džabe na čerđa, maro pengamber Muhammed sallallahu alaihi amen džabe lanova čerđa, jer ovdje dobidža neka stra upustu sad tečera, a dobidža kotar najuču, to je kotar Allah subhanahu wa ta'ala, ko vova džabe nardinđa, tečera. Znači, omeš relape opro pre i dvana klape je puti. Omeš me klote lope, hem opro tana kola voljane petvale. Ali, ako desinipe, da kod dva tana, primjer radi kosta, komu sjamare, iako malo teničkoj, ovdje ekrana, pa čižam da ih zaoji, ja pali si rana, a ako bi tovao dole, ako bavila džio dva teluštine, rana te perel, onda oti sjama no kipe baro, ne mora da tovao pa dva deo, isto na kena vasteja, samo na kena merčerana i završimo dva. Znači, kod ova tovala pe okla tana kola šajde tovempe, a okla tana kola našti sam na kja neš. Allah Đelešana ko sad di so dinđame lo kipa, pa ili ko avde dinđame. Znači sam primjer se vaće džum o event, kedi baro event, nužnost baro, osjetinija da ko hoće nešto, dozvori moće oproti sad, oproti turbani, tebe neš. Dobro upravljanje kotara. Ja mari tema, kotar neš, inšalom.